Ke badan tidak apa-apa, full power ke badan. Jangan mukul kemaluan, kepala belakang. Ayo footworknya dipakai, gerakan kakinya. Ya, pakai footworknya ya. Yo, relax lagi, relax lagi. Yo, kasih kesempatan kawan. Jangan power terus, speed. Teknik-teknik main. Berani Farhan. Counter. Kalau kau nunggu harus berani counter Farhan. Hah. Hah, tuh. Berani counter. Berani masuk duluan Farhan. Oke. Relax dulu, relax. Gigi rapatkan.